Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Office u Deputy Commissioner West Giant Hills District ha ka pratrek uno pra arajarsan kala pelong da ka jelang ban ya peliu jengmut bala penyado Menteri Kesorkar Jela u ba wailat mikishela ha ringkat ka Jing Sakilang jong u Deputy Commissioner u Abhinav Kumar Singh ka Sub Divisional Officer Sadar Jowai ka V Ksew ka Additional Deputy Commissioner bat CEO ka Jowai Municipal Board ka Kong DV Lingdo u District Transport Officer ka West Giant Hills District u Officer Badipet ya ka Traffic Branch Jowai Police Station Jowai ki wahesh nang bat Secretary jong kasor Jowai. Ha kani kejalang layakaran halor ki mat ki bakongsan bakantop ya ka Jing Dheng kali ka Jing penkhoi ya ki Jaboh jaban ka Jing penkhoi ya ka wa Myntdu ki mat bedai bat ka Jing jale ki Ksew Surok nalor ki we ki kampen roy. Kani ga Jing HM yang HNO wa HNO Jowai kantam. Ya gani da jo ya promo si wa HM kani ka forum dan ka wa yo la di HM ne yang yo nga ka mong di mat district administration kam jo HNO yo we discuss ne benta ki issue ki wa cha khamat ki wa em hai ni bo ka sort Jowai yong I dan ni le ka first kan meeting yong I ko ko ni si ta bo ile ki agenda ko di discuss chibun ki benta ko kong kamtam ka mon ne benta kan ka waste management chep ko yo ini issue ko khamat da ya apili on ni tre lam ko chno kamtam nga ko chimi ko ko play le ya ki wa chno par kam Song po sor Jowai wala nang report na Jowai Municipal Board ni na CEO da khana ba to wa kinong chong chung taman gan ni usuk da bun ko staff le ya segregation ka jing pal ya klat ya ki chep mo yu che ki drive wet waste and dry waste da kan ni la ya rap ki chibun yo solve bi ya kanika ya ka waste issue ha po Jowai da kan le update ki I to ka nementa landfill le to ka process teman ko bolai chmat ka te da continuously dang de HM gi stakeholder ko to thau pat kam jo le dang yang ye ka environmental ka pollution te da phai ye ka report dang yang ye report te bat kam jo halin te le kam TPM ni ka order ka Supreme Court ne ta ki straight off wa hapat ni to wilat mi te ye ka te le da brief ni dia kalami bat ki initiative for the chief of the district administration halin ne te de yu to khatam ye ni ka sor Jowai yo ki kam man ka te to tom bhai he jing to wa traffic congestion te ye ka te le ni wa de direct ye ni ka SDO sada wa mo ka wa pa ni to ka district yo I of tho ye ki lat in consultation with the police department, with the transport department, but come to le begin ki association yung ki taxi association that they put meeting ki ki the dep wa tho gilat luti wa kamon yung ye open easy traffic congestion the MG suggestion do the bo gini without implementing step mandowi wa ngai scam mo malumalayo reduce ya kanika problem ka traffic congestion we the issue last issue ko discuss ini to hedging ito wa kanika pangkho yung wa to da em go bi ka meeting udah man hi ki pnai ko de le ne ben daw em kanika cleaning drive ko dapat man district administration wa ko je ko wa man tu ko expect ki participation ko guna ya kesana jarmun ko daw tung ko ye kanika stretch ko wa man tu hado chi 100 kilometer stretch the em hi ka planning ko da le ki yang district administration ya kan ni le ya discuss yang i ka pon tu penjanai pada bo ila melumah hadir dari public day now fix yang final date bahwa mulai ya ketika training drive apa ka Jowai dan mereka langsung gua nga appeal bo proposal khmat yang kira batch no ya bo sor Jowai ni ko yoi ba to bo sor Jowai em chibun di Surok ki rem bat kam jo lai ki thme ku demi te yoi knang yo pun suk ya ki pai pa mo yo suk ki tip ni ya ka khamtam ya ka thau ya ni te daw da proposal ni untuk yo bo pertuj lani ni lagi ni road ini Surok e pertuj ye ki knang wa knang yo suk yo ne won mi news Surok lai no tu Surok tu pertuj mo kate to da bo do proposal da ekti ki ram bachnom yo come up ni wan rah ye proposal ki wa kan ke jing yo bit yo knang wa man ga chi banta yo pensuk ya ki nong chong chnom bat arn le kam chi bantau kan sa nami ya gitu ki bru rim yang ikut contribute
ya hapok wa chno Jowai la ni hapok ka jain tia hapok state ni ko ni gini to gi ku dia klam ni ban muslim ni kon da khur ni da pati we ki we chno ni da khur ni next boy ka na chen ni da ko bi meeting nei ban tan bi chong ni over khat ni ban tan ni ka rise in drugs ni usage of drugs but come to le na ni HIV da daw ni ka separate meeting how ni na da wan ban kat ban department ni respective department social welfare but sports ni ka da daw khur ni ka separate meeting hanor ka te but so bin le wa daw khur ni ko bi meeting le jing to wa ka ni ki education ka jing pu yang ni ki drop out yang bi kena ki wa ya ka correct kini to gi ku da discuss in ni ka meeting ni ki hang ba chno